السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب لمبردي واسكهم من دم كويننا أماما نغير ما تاو دنگرانو أرو أقول يلاقو كنا على عمر مي هاجرة تنبنيا نانتي يغري واني أري كنا أفانتيرنا يسوي مي سوي لما أوكي قطو كما يمغرا كوموي دونو تيما يغري نيرانو كونيو يغري بيمغتو ناساغاني donc kempale o saga yagnini yugotane donc otini ken jabundi bo ke a hagira ke kezo be kine ke jabun kinen qoten parce que yaren do yigo na jabun kinna yaren me wasehne ne qalle nyaren ko kine me qalle nyaren ko ni qasere tana digame jabun na yati ken qoten parce que yagulle mun piliro mena sere sunta agundon to maganta imenu kote ngao mobe aro so ngaro mobe imenu akento donc imenu anda ayaran kinende khalen yaren ko yaren kanare khalen yaren ko walma kinenda sere wari batendi kenda ken sehe kinen placine walma yaren da sere yaren kara sere wari bateni ken kahana sehe yaren placine donc kite mo kutine tikenye kasar da na se i place ni donc kite lanta kudin tike or ni himbe koni har ke ngama ya ke jabuma donc yare ngana tinti kinai nai ho nta kinendo yare kena yare iman tindai doro yiwo ni ma hore malum yare nda donc shara gumun se ken kama yodi ganda to khulu donc khulu keta yare ngo hokini yiwo ma nanti yiwo ni wara awidu ma ngasana wala qulu ngonya ke mawari keta arifu tamboni makino wal marhokini himenga bakino wal marhokini himbe lo kino madama yiwon ko ni ga dungete ni kite lawri donc keta yawongo gili wati ganda to khulu bo khulu la sidin men qangay fiqi gumu yo masala ke wotuno qannuku yo khulu masalan wotunu sahaba qore way khulu masalan wotunu sahaba qore way ken sahaba wadi kenda zaid bun sabiti bun shammas khatib rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah hare nsehana seha arabun ma'ayno hoyno kinyi sehne wadi gana khatib rasulullah donc allah hare qalle lansar nyani zaid bun sabiti bun shammas donc yare wonya kemma yare ke haram bare mosri yare ke adiya kata Allah hare ata Allah hare nangani ke kinake imal lebu suwarai addina kenan ga halin nafatin ban imal lebu suwarai yare ke yiwo ke koni ran da defo sukone nan dake wai tim maganda yiwo ke koni ahore iman talikira ike nyongi iman tamuna dongu e kanta muna igo sangana donc ken sabura yiwo ke ikentai yiwo muna yaunangire ken no kusui zaid bun sabit bun samasa raikin mosiki don Allah renti tele ara kanganya ya rage futambon kina ina wonpo yugo ni zaid bun sabit ma ara kenya ya rage futambon kinga ya wati be Allah renki tenanti adangani tinna wonpo ke ya rage ndagaro na wonpo ke sagani ken no kusui ya rage na wonpo ke sagani kemira ya wongiri bakiro mena kemba wati gena to khulu ni mel lasrimu tiken no kwai khulu ngurena yare na idu mangasa na yaunangiri kenya na ho ganta yaren du kinana keta ga nai keta kinen yawo kamana yaren toro keta sharia gumu yaren ngana idu mangasa nanti kinen ni wala sharia gumu ngana asege na yare mundu igana kinen yawo kamana toro kembere ngayo yare kera gorebe kini ikina ke nantani wala sharia gumu gore keri na kinege na saga yare ke kempale wo yawo ke girnini har ba ne takin yugo yare yugo nyaga ne kamana iya kentoro keta tora ke qoto ma igawa utunu kata shara gumwa khulun kilen kama keta shara gumunda hike sege irani yugo nya tora wo yaren kama kema shara gumuna bo ken sara wo yawo ke girnini ho takin yugo aga ne har yaren gara himbe kin yugo nga keta yugo kelli gana yugo na saga yaren kinna gane toran killen kama donc keda omar men pagara ke yago be koni nanti usori me ma ida wuce sunya parce que akome alimboro ke akome angola limboro nyagani donc ida wuce sunya me kama donc kempale
manne wunya ga orna ben kutu na sagani malini donc ken sore ken biti sore le mane ken yin ga koto mosir parce que anya mo silami ngono mare ngono kunga makata sehinar na ima manne wunya wa ben kutu na sagandi donc ken zuze man koteni oranta ken zuze ne na ikine ime masehe walma yagari ime masehe donc kendi otini sharia ngoni kholo ngoni kiteni kiya komati o mare meke tirnen jabu ni kere ora jawu be kota yare na tinti kinai na yi won tora sunta kama na yi kunu so suhe yare yi manti yiwo ke hore yi manta dira kenga na ya ken kitene ya yiwo ngara himbe de pass yare na kenga na futan bonga yare on ken sagani yagon gili donc kendi ken jawa ka o mara men pegara tirne be ya ke jabun tanni e bi ke kiti kuten kantanni foke anayi ya wulle mun pile suddi an kan nan kita ngo kutin tike ka serbani di an kan wal masertana di an kan ya on kite amon ko teni donc aranta kutin tike ken sawra o de ameke de honni ne o tini ara famu mo sere an ken kino ya rabbi mun ndo sabara na kenyora ya rabbi anno ne nan sabati ne tetungo inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh